Twongereye tubaye ikaze muri gahunda z'amakuru yacu akomeje kugenda avugwa. Kimwe mu bikomeje gutindwaho ku rugendo rwa Perezida Felix Tshisekedi mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda ni ukwiyegereza uwo ari we wese utishimiye ubutegetsi bwarwo. Ubugezweho ni Eugene Richard Gasana wabaye ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye kuva muri 2012 kugeza muri 2016. Uyu mugabo yahinduye amayira nyuma yo guhamagazwa n'u Rwanda agakurwa mu nshingano, ntiyigeze asubira mu gihugu cye. Kuva ubwo rero yavuzwe mu bikorwa bya RNC, Rwanda National Congress, Bwana Kayumba Nyamwasa, birimo no kuba umuhuza w'abagize uyu mutwe n'abayobozi batandukanye mu kushakira amaboko mu mugambi wo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Umwe mu bafite iyo ntego ni Perezida Felix Tshisekedi wa Kongo, akaba akomeje kwijundika u Rwanda arushinja gutera inkunga umutwe wa M23, akawita ko ugizwe n'abanyarwanda mu gihe ari abanyekongo, ahubwo bashinja leta ye kutubahiriza amasezerano bagiranye kimwe n'abamubanjirije, ari nabyo byatumye rero bubura imirwano. Nyuma yo kunanirwa guhangana na M23, urwitwazo rwabaye ko ifashwa n'u Rwanda ndetse ko igizwe n'abanyarwanda. Ubwo yahuraga n'urubyiruko mu Kuboza 2022, Perezida Tshisekedi yabaye nk'ubonye umwanya wo kwinigura ku byo Perezida Kagame yaraherutse kuvuga ko ikibazo cy'umutekano muke muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gituruka ku buyobozi bahora bashaka gutwerera ibibazo abandi aho kwisuzuma ngo bamenye ikibazo bafite. Yagize ati abanyarwanda n'abavandimwe bacu ahubwo bakeneye ubufasha bwacu, kuko ati baraboshywe, ati bakeneye ubufasha bwacu ngo tubabohore. N'abavandimwe bakeneye ko dushyira hamwe, ati tukabakiza abayobozi babasubiza inyuma. Muri icyo gihe byakomeje kujya hanze ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zivanze n'imitwe yitwaje intwaro irimo FDLR ivuga ko ishaka kubohora u Rwanda, mu gihe yashinzwe n'abarimo abagize uruhare muri jenoside yakorewe Abatutsi. Magingo ariko bivuga ko noneho Tshisekedi yagiranye ibiganiro na Eugene Richard Gasana mu bikorwa bikomeje byo guca irya hino bashaka uko bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Ni igikorwa gisa n'ikitaratunguranye kuko Tshisekedi yiyemeje gukora ibishoboka byose mu gushotora u Rwanda, ariko ku rundi ruhande cyafashwe nk'ikitagaragaza imbaraga n'ubushobozi muri politike na diplomasi. Ntabwo itariki umubano w'aba bantu wabereyeho izwi neza, icyakora amafoto akaba abagaragaza bicaye bari kumwe bisa naho bishimira ibyo bari bamaze kuganira. Amwe mu makuru avuga ko bahuye ku munsi wo ku Cyumweru. Gasana amaze iminsi areba ikijisho leta y'u Rwanda nyuma yo gukurwa ku mwanya wa ambasaderi muri 2016 ashinjwa imyitwarire mibi, yamburwa inshingano za ambasaderi n'umunyamabanga wa leta ushinzwe ubutwererane yakomatanyaga. Icyo gihe yasimbuwe na ambasaderi Valentine Rugwabiza yashyizweho mu Kwakira 2016. Hari hashize amezi agera kuri 2 Gasana ahamagajwe ariko atarataha mu Rwanda kuko yakuweho hagati muri Kanama. Ibintu byatumye rero ababikurikiranira hafi batangira kubona ko yikeka amababa. Icyo gihe Madame Louise Mushikiwabo ari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga yahamirije itangazamakuru kenshi ko iyo hakozwe impinduka havugwa byinshi, ariko ko yahamagajwe bityo agomba gutaha. Aho gusubira iwabo, Gasana Richard yahisemo rero gutangira guhura n'abantu bafite imigambi yo guhungabanya umutekano w'u Rwanda. Usibye imikoranire mu itangazamakuru, kandi haje gukwirakwira ikirego cy'umukobwa w'umunyarwandakazi wavuze ko Gasana yamufashe ku ngufu ubugira kabiri muri 2014 ubwo yimenyerezaga umwuga muri ambasade y'u Rwanda muri Loni. Iyo myitwarire yaje rero gushisha umuryango we mu izina rya Gasana Alice witandukanya nawe, uvuga ko ibyo avugwaho ko yakoze akwiye kubibazwa ku giti cye. Mu ibaruwa yanditse mu Kuboza 2020 yakomeje agira ati mu izina ry'umuryango mfashe uyu mwanya ngo namagane kandi nitandukanye ibikorwa bigayitse byose avugwaho, kuko bihabanye n'indangagaciro twatojwe kuva mu buto. Si Tshisekedi wenyine kandi waba uhuye na Gasana, kuko yanahuye na Perezida Yoweri Museveni mu gihe u Rwanda na Uganda byari bibanye nabi. Mu ibaruwa Bwana Museveni yandikiye Perezida Kagame muri 2019 yanatangajwe mu kinyamakuru The New Vision, yamwemereye ko yahuye n'abantu bari mu mutwe umwe runaka, ariko ku mubonano wabo wabaye bitateguwe. Icyo gihe Gasana ngo yari kumwe na Mukankusi Charlotte ushinzwe diplomasi mu mutwe wa RNC. Museveni yabwiye Kagame ko umwe mu bantu bo mu ishyaka rye rya NRM wamubwiye ko hari umugore wo mu Rwanda ufite amakuru y'ingenzi ashaka kumuha, ko ashaka kumureba ari kumwe na Eugene Richard Gasana. Museveni ngo yaketse ko ari Gasana wamwigaga inyuma muri Ntare School ndetse wakoze muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Uganda, gusa nyuma aza gusanga atari we. Umushikiranganje w'imigenderanire n'amakungu muri Niger
amwagirije kuba atitavye inama yari yatumiwemwo n'ibiro vyiwe. Mw'ikete rimwirukana harimwo ibirego vy'uko igihugu c'Ubufaransa kigira ibikorwa bitekubiri n'inyungu za Niger. Perezida Emmanuel Macron kuri uno musi wa mbere yatangaje ko Ambassadeur It agiye kuguma muri Niger naho yategetswe kuvayo. Yaneguye ashimitse abagize kudeta muri ico gihugu, yongera ko Ubufaransa atari umwansi wa Niger. Kuva perezida wa Niger yari yatowe mu nzira ya demokrasi akuwe ku butegetsi, umusirikare ategeka ico gihugu muri iki gihe amaze imisi ashira habona imyidogo y'abanyagihugu ku gihugu c'Ubufaransa. Yarongeye yitura abasirikare b'Abarusiya bo mu mugwi wigenga wa Wagner kugira bafashe igihugu ciwe. Perezida Macron yiyamirije abavuga ko kunana bishobora kugira ingaruka mbi. Mu kiganiro n'abaserukira Ubufaransa aho bari i Paris, Perezida Macron yagize ati imigabo n'imigambi yacu ni nyayo, bizovana n'ubutwari bwa Perezida Bazoum hamwe no kurinda kwa Ambassadeur aserukira Ubufaransa muri ico gihugu agiye kuzogumayo naho azoremerwa. Oriane Itangishaka. Pologne n'ibihugu byo mu karere iherereyemo kuri uyu wa mbere byasabye Belarusiya kwirukana abacanshuro b'Abarusiya bo mu mutwe wa Wagner bacumbitse mu gihugu nyuma yo kunanirwa guhungabanya ubutegetsi bw'i Moscow. Eugene Mukankusi arakomeza. Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu wa Pologne Mariusz Kamiński yabivuze amaze kugirana inama na bagenzi be ba Lithuania, Latvia na Estonia. Kamiński yagize ati twasabye ubuyobozi bwa perezida wa Bielorusiya Alexander Lukashenko guhita birukana Wagner muri Bielorusiya. Pologne yavuze ko abarwanya ibihumbi ba Wagner bakiri muri Bielorusiya, igihugu gihana imbibi na Ukraine na Pologne. Umuyobozi wa Bielorusiya Lukashenko aherutse kuvuga ko ashobora kuzagumisha mu gihugu abarwanyi ba Wagner bagera mu bihumbi 10. Kamiński yagize ati ibihumbi bamwe b'abanyarugomo bari muri gereza z'Uburusiya bararekuwe bamaze kwemera kuzajya kurwana muri Ukraine, ubu bacitse intege cyane kandi bashinjwa ibyaha by'urugomo byibasiye ku muntu. Ati n'abantu bashobora gukora ikintu icyo ari cyo cyose. Kamiński yabivuze aburira Bielorusiya ko Pologne ishobora gufunga imipaka yayo n'icyo gihugu igihe hagira ikintu kibi cyakorerwa. Pologne yanareze Bielorusiya n'Uburusiya kurebera urujya n'uruza rw'abimukira binjira mu bihugu byo mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi hagamijwe guhungabanya akarere. Nk'uko abarinda imipaka ba Pologne babivuga, kugeza ubu muri uyu mwaka abimukira 19,000 bagerageje kwinjira muri Pologne bavuye muri Bielorusiya, ugereranije n'ibihumbi 16 mu mwaka wose wa 2022. Mukomeje kumva Radio Ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi, muje no kuri wayishatu radio yacu voa.com mukurikire aya makuru. Turi kandi no kuri Facebook, Instagram, YouTube na X yahoze ari Twitter. Mudosanga kuri VOA radio yacu. Mukanya navugwa mu karere k'ibiyaga bigari byo muri Afrika. Urukiko mu ntara ya Gitega mu Burundi rwahanishije igifungo kiri hagati y'umwaka umwe n'ibiri abantu 7 bashinjwa kuryamana bahuje ibitsina. Ababunganira mu mategeko baravuga ko bagiye kujurira. Ku murongo wa telefone ndi kumwe n'umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Eloge Wilikaneza. Mwirangwa amahoro. Amahoro neza Mutagoma. Tumaze rero kuvuga iby'abo bantu bakatiwe igihano kiri hagati y'umwaka umwe n'ibiri. None ibyo byabaye byagaragaye nk'ibintu bitunguranye cyangwa n'ibintu byari byitezwe ko bari buhanwe rwose? Geoffrey navuga ko birasa n'ibyatunguranye kandi nawe n'uwo byotungura cyane kubera imvo zibiri. Imvo ya mbere nuko iyi dosiye mu bisanzwe zimeze nk'izi zahora zivugagwa ko cyane, ariko abashingwamanza babo mu miryango n'amashyirahamwe yigenga mbere na mpuzamakungu birinze kugira icyo bavuga kuri iyi dosiye, baguma gusa bashima gukora ibintu novuga mu ibanga bavugana n'abategetsi uko abantu bashobora kurekurwa. Nico gituma mvuga nti byari byitezwe cyane ko bahanwa
byari biteze ko barekurwa ariko kandi uravye amajambo yagiye ashikirizwa na perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye ku bijanye n'abatinganyi ntawe byotangaza kuko yabigarutse ko ku wa 15 uku kwezi igihe hahimbazwa imyaka 125 Burundi mu Burundi ishengero katolika rishinze imizi hanyuma yanakomojeho mu kwezi kwa gatatu abantu bakirungikwa mu ibohero rikuru rya Gitega ku murwa mukuru wa politiki novuga ntawe byotangaza cyane mugabo byanatunguranye kuko abo baganiriye n'ijwi rya Amerika batari bake bari biteze yuko uko bagiye babivugana mu ibanga n'abajejwe ubutungane kumbure bazoheza bagaca inkoni ngufi. Ubu rero barahanwe no kuvuga yuko bibaye nko gukingura urugi ku bandi bantu bashobora gufatirwa muri icyo cyaha ahazaza h'abantu bashyigikiye cyangwa se baryamana bahuje igitsina mu Burundi hifashe gute? Mu Burundi uko bimeze mu bisanzwe